Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Exlanteh. U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako možete instalirati ćirilicu na vašoj Windows 8 ili Windows 8.kec za manje od 1 minuta, pa hajdemo početi. Prvo što ćete raditi, kliknut ćete ovdje sa strane i ući ćete u Search i tu ćete uneti Control Panel. Znači uđete u Control Panel, sljedeće što ćete raditi, namestit ćete View by na kategoriji tako da bismo lakše ovo našli ovdje. Kliknite na dodaj jezik, zatim kada ste to uradili, kliknite ovdje na add a language i praktično ste sve uradili, praktično ste sve završili. Pritisnite taster S i nađete srpski, to jest ćirilicu i kliknite open. I kada ste to uradili, sve ste završili, kliknite Serbian Cyrillic add i evo, dodali ste ćirilicu na vašem računaru za manje od 1 minuta. Hajdemo probati da li to radi i evo ga, radi perfektno. Ovo je moj kanal, ako vam se svidio videoklip, lajkujte, šerujte i subscribeujte, mnogo bi mi stvarno značilo. To je to za ovaj klip, ćao.